Ruqtuqa qo'chqorlar. Assalomu alaykum tuğanlar. Bugün biz sizlerge Baqtağan qorosundan salam joldaybız. Qaraqo'ldabız. Qayradanle. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baqtağan men munoqlar da satılat, he? Bu sizin qozlarınız. Bu ilk oşo qozlardan da hem sattık. Ana nuşulardagı satılat turçulары. Buna Ruqtuqa qoz qo'chqor izlesеңizdер, mına şu qozlardı görüңüzдөр. Baqtağamdan hazır 6 qo'chqor, qoz qo'chqor satıqqa çıktı buyursa taqtayбыз. Bulardı birinci tartardan burun jaşı qancha bolgadylar? Qancha aylık? Bular endi bu yerden biri уже 6 ay bolup kaldı. 7 ayga barıp kaldı. 6 aydan Qaysisi? ötüptür. Mo chetdegisi. Buna ola. Hazır qaqayıp ötkөн. Kalganın bari birdey. Уже 4 aydan açtı. 4,5 ay. Tekakta birisi 4 ay şunday bari. Bunday teng tuşlar. Bir ele oşunday. Baştalışı hem öydörökte. Bir ay olsa 20 gün olsa da. Yok teng tuşlar. Bir tuğlan kalgan. Koş. Tak, oşonda bari sizin koyların malları. Bu bizim koyların malları. Maşallah. Qozu qo'chqorlar, atalari qaysi bular ne? Buların ataları Kurzak degen qo'chqordun balası Zalatoy degen qo'chqor bolчу. Biz özümüz çoğaytıp oşonun baldары var. Mo жерден benim bayqашımça ökö üçö. Üçö patrondun baldары. Себеби мен деген койго былтыр күзүндө 2 qo'chqordu bir qo'shqonda. Анан эми мен точно көрө алган жокмун. Же короодон bir койго bir qo'chqordu qo'shуп аткен жокмун. Ошон үчүн калп айта албайм. 2 qo'chqordu qo'shком. Экөөнүн балдары. Экөөнүн балдары. Жаш qo'chqorlar беле көтөң. Жакшы qo'chqorlar эми буйрса өкөтең патрон Красавчиктин баласы. Золотой Курзактын. Абдулла Шарипов. Ооба. Болду ондар. Так, разный быча дүңба булар кандай? Бул эми азыр ар кандай ба. Дүңба эмес, ар кандай ба. Мисалы кайсы козун канчага баалайсыз? Клеткада карайбыз да, кимге кайсынысы жагат. Эми баягы ар кимдин өзүнүн бирөө bir жагын жактырат экен, бирөө bir жагын жактырат экен, эми жактырганда жараша. Мен азыр бул жерден эми bir экөө үчөөнүн эле баасын айтам, анан үчөөнүн баасы бирдей эле баа. Кайсыларды? Мисалы мен азыр муну айта кетсем мына Морекини баалайм, могу экөөнү. Ошо экөөнү урдуңуз, какайып турган мунуу менен тиги баш чоң, тиги башын көтөрүп турган муну ушул экөө жаш чагып жаттап калыңыздар. Мунун куйругунун разрези өтө чоткий экен. Алдындагы экөө мына. Ушул экөөнү баалайм 60 миңден. Ошол мунуу экөө. Анан Морекини 35 миңге баалайм. Могуна. Biraz жоон кызылыраак экен, Бул ширактуу, бул дагы ошо. Мен өзүм көз карашым боюнча кичине ушу мындай кичине өсө турган скриншот кылып алыңыздар. Бер чачыратыңызчы, чекин чочутпай. 65 миңдиктерди кичине кармап көрсөк болсо да экен, бирөөсү мынау. Бирөөсү мынау куйругу разрез чоткий, сулуу, мойну узун экен. Мына ушул экөө скриншот кылып алыңыздар. 65 миң. Мынау кулагында сыргасы бар, мынау кызыл свет экен, ичинде жоон 35 миңсе, мына мынау үчөө калды. Бул үчөө. Үчөөнү 25 миңден баалайм. 25 миңден, үчөө. Мына бул үчөөнү 25 миңден баалайм. Болду. Ар кимис өзүнө жараша экен да булар, Туура. Ошондой болот экен, ар ким өзү карап баалап алса да болот. Кол балалар экен да булар. Дыйкандан алыңыздар. Бугундар. Qozu qo'chqorlar buyursa, chaqqan bo'lsa baylanışa beringizlar. Shu 4 satqa qo'yildi. Baaсын da aytdik. Mana qorodan жаман эмес, жакшы qozlar satqa chiqib atadi. Shunday qorodan alыңыздар. Shunday жакшы ниет qilib alib, kishine qimmatroq bo'lsa dagı, endi qimmat da emas. Negizi qo'y baatında жакшыраак qo'chqor alayın qo'z mezgilinde erteng 2-3 ming dollardan 1,5 жашты qo'chqor alacağım. 4-5 aylıktı. Kishine mındayrak bağda alıp koyayım degender bunu жақсы düşünөт. Бактоо ар кандай дейм. Баягы сиз айткан баада чоң qo'chqor алып коюлгондор да, аларга кымбаты болушу мүмкүн. Сиздин козуларыңыздын баасын тоготпой койгондор да толтура. Мага деле таарынбайбыз. Эми
баягы өзүбүздүн ар кимдин өзүнүн ишине жараша, өзүнүн көргөнүнө жараша баасын айтат экен. Эми ал ким өзүнүн көргөнүн карап алат экен дегендей, эми өзүлөрү карап билип скриншот кылып алсын. Мына куйругу разрез, тетиги жоон баш, 65 000 сом билип алыңыздар. Ана мына